borondo ndiko no babado ndogo ni basasa tigere gole midongo wironi imana roja na na gani program ana mangaka aganze ngono bodu ko baranga kan humbo pa beroni na ba wanga dote bombiko ulia pa jirani tigere gole na kan ya tamba froni na borondo ndiko pachima jali ba frame ya dunga ngani ikesa na kamanga shote moina ana na kura pa kina ho na kura chiti sarani ngana tonoka kagene mina bakari mbarako kakaragachire kama mutarego ku studio no tumaja weleleko na mina bakari mbarako kajja kugoroni bale no wapai na komeno nkanikika tambaye gomu masia wana tumakakaba fale mina mane so manchi kuba bakari sunjo na mungihe na hopefully anika kontena kumbatana na idani mina sunja na before ni kumbatayo nino ngawe ganili bule amanga ganili bule agwashwa namangani no bodunduko anafura rogo poinso yo na anafura rogo panga gaja rogo payana anafura rogo pangane opanika fura ni na bodunduko lipaha anada porogi rogo ya na aburo sekiti rogo ya anafura ngane rogo panga gasokote bimbate wala upangane na kabisa pa aporo wala kabisa limo kwa boro amanga ro payet ani paka nya kiboba ya pana manga tabana ni nganzande na manga kurugani linga ko anga sirida na golingara ko tuna darani ana peka lingo chipa kwa pana manga ale me gufugo gushwani ka frali paha ana ka fra chipa pago pa machine ngaka manga manga yeje para ni patani kotoria yo dumuron maja cuma mero boku yorogo media dumuron mobihe so sidana yame bifani banani ana sedingo kamanga investigation batana tuoni kabata yegwa accurate information ngombe kuoneke ka fulani froni kacharunga ngawe aneka pe mani sabuli se froni bwate awano maina anwane nganga aninga kurelitete anafurana evidence awane nani pangoni nego panganga na research kina evidence bombi ko gine agupana gwesa ga society ani na allegation aborona gbagba na pa ike tona kampeka pachirimo akuroyo na chirimo ukuma wana kampeka pachirimo opposition kuchini tikinya na bakare sokote bakoro mashage ndababo so chogo pa ana yao na ngabere LTS anada kena agwa pa na peremo asigara ngawe midule mingi yes oni kaperemo chipapare oni kipeke na gupama yini anya ngawe kijiwa pa ngawe allegation basic ana ndio allegation ndio ligusirani yawe ni karenga uri ba kuma masi ya tambaye aduneni anime tigere bole mina welcome onsedinga kai mangari mu ko babro ni ke biro awe no biyo ni ke biro kuchina ni kandu kumbata na gani program tambaye ya tambaye kinane do Samson masia so ya lengo do apeke mwane ane yeke ka furach popogine apongo gudu na sesa negini gu ine ane tido ane yengo ke ka kamaya conclusion tiningame tidungo gupadu ana conclude kutinite bara ane yeke ka kanjara korogoye orogane bipaya hake biengame yani gine podo manyina ka pegwa froni ine ane tipapa so tido bengo gumeme padu ane yeke ka tingida froni tambaye tambaye bakumba ko saka pa saki mafrani tigere goche anada kapura chipagi pa amerika efroni ngame agipana magini grogonga izi machine ngaga maga voweseni kotoria pekima tabani chama mero go social media abrono bodo niko kigihe ani dungo aboro maduna kansani na dungo aboro kama jana chiora kama jana train na barani wana yupanda kuchini tikimanya na wachame kula aboro kita nakafuge opinion so chana ya itima bana sidenka janga wele gotoni ka investigate kino ni meme apanzunzu nisa chipa ane pehe faba bamko nakakora kapora ipa achadua ngame anape sabeli yepes bwata allegation te chada ane pehe wapa nikadunga ngapele na wapa ane kafora nilipa hawa ili nasiya ni pepe ana conclusion nganiche
ane basically kanja korogo na ka kugani opinion na yes ubamba sana he meada aningale korogo no ni no borondo no ngame ipa mingile ngame izi machine ngaga mangama ekema bro seni kontrola ane why jio ba borole na our investigation na manga wale no bondo masia korokanjira rogo payo monebia ngame yipale zonjo okay before we start our opinion neka sana ngaro wa maji yine pana andi berman yine pai mo file yeah wene pa dungani na tama ipaga sana he so gupadu hongame aburo no bedun ko ya dunga na pakara pachpoke no gupangame burugi pale lengo dungani and then lengo du ikibihe kindo jihe rogo boye jero goyo and then chiki connect state governor no gwapadu lele so gule dungo guhe dwadu and then kura pakini tunakakura chechi woroho ngame okay chanu wakati nae chaenge weli so dungo apagudu kinarogoyo and gupakara bengame wa manjiji pale ogwa boro inezio and then na kura boro kina hodunga involve but gwendo adunga very clear ngame anga governor ni sakote boro nanga chima involve ina dignitary nanga ministers kura boro kindigi paporo rogo ukuma zato kina rogoyo na coordinate ogwa hen and then ogwa boro aduno do boro kina no china connected kutini do kina Australia no dunga the kemiyama the project manager so ni dunuzu na tuneja pale and then I think ne yeno gwa machine ne so it was big and so chidungo guhedu ho nyamanga and then gupadu ho miare ka pengame kuchunwa ana wisigirogo ekibihe guborodu nolenga ringili danga gaha and then chiye ke kadayo and then chikitabane hewo gudulele mane mwakatumba hatumbanga machine dungani watadwa hedu kini je kando nani zanga irembi ini pachi papahate irembi moino pachi papaha imoino gini hena manga and gwe manja awelenga vundo awelenga me changu waka gbali che jubayo kati osunguni kini kando kufora ni kuwese ni kotoria but ye bihengame yo kati duni nga fa and then ke ya gumanga ke ina patch papa haya neji machine nga hale anga tinga kinoguyanga da machine te ima bihe gumashini ne paha makura since 2016 gwa paya akura and then ukuma kimo ina patch papa jahene ukuma kina rogoyo so gupadwa welengame wisuga panando kini papa ha lima borona kure kinji and then borokina ho data kina ho ngogu data yani na kusogwa panel limogini aborono boydun kona involve na facilitate he kibya kuti UN ya bambuko imo use UN na facilitate pa transport ngaga haku kuyembie yogwa pale makura na bodundu so the fear walengame how much does anyone know what adugine aborongo gudu and then irengi na gunda walengame wachina kuru ogudulele sanga tinike destroy economy chima destroy economy ngagalingara and then wengame gwa panika dungame gwa lingara du patirani nga Uganda na inika dawle na extra fee ngame gumana ne South Sudan tinga fake and then gwa pale so tinika create more economic crisis frani ngogu padwa du tininga given so dungu apa implication kina wasinike nani and then watina danga chidati governor ija boroi ogwa pale energia boro batigini he duyeje ngo kotinia na ogwa pale investigation na monga kinji and ina gwedwa du honga given ngame wa duli mo kura boro kina hodungo guyo na monga sunye na irengi then ina da keino mweke cover panga kelimo yo kurungaya and then ikirucheke na gini pongo gukai manje so tidungo gupa inimi he and then dungo apaka na home maybe anaka fura chipapa hakusa tamba nasi akafro briefing fumo
tukshi gupare wa mangi hekini kakura mone bienga we gini panzunzu sa gupare gipare mangi chini na governor limoka makura rogo yo agwaboro pachiko nga kwaboro bete kina hini moje yo gipare wachiri kurule kanyawo mudunga governor wala why ane biha why chakurule most king of rane sangaru pangame anaida ka banda boro wala ka yame jikelane ne ani be pa ke kuchigu pa why ipare ni mangile mpenga frane jiazia ga governor inga he rogo yoga jine hane wabiko paidu dumali so imoko korogo ni kare dako inga he rogo yoga jine penga frane wan nga gapo inga herogo yo ngame sanga gwenga ka fraud mana ka print mana inga hedungani ni chihe and gapo inga hema durogo yo ngame kwa involve korogo yo as a head of state and then na kini rubore ka ja hayo cha duni ka accepted ye kiko sungo rogo gapo position yani nga chipo kupangame ko offer inanga security chipapa baro wamie ino ni pehere anga ko ni sako duro goyete gukura boro kina dunga boro ina boro irenbinza to rogo government dukina rogo yo ya manga japari ne bari ya dunga ke reveal japari dundu kote bombuko gu damage sinika yenani tinika dunga severe so inada kamanga wale ka tona chiduk chigupangame ko dunga futio duna manjihe and bonhon dunga patenga gahate and so tidungo pardon inada ka personalize he tidunga as individual thing baramini gupangame irenbi ko abrokina durogo irenbi na involve na so gulengo gwendwa dunga given so ogwa yeje so go implication na manga ngame ye ne ja borole ine na boro giborole ini kina guboro na pegi pare funinga ni yena bara kura boro kina yakidi ni akida kaskideni besi ngame mundu ki afugi borole do wale pa hona manga wale munu kamanga and then woni ka emboli mo giborole munu ka bi upangame connection hotini na gipaza to mangitere that is a dead end so wakami ini gupaya olinga paka na bangmandara ni namo and then university ka use ka ja kura ka kida kura boro ni yeke ka for information ni foro and then go information nga hare so on sen opana ka kura ni gurogo ini ka sanano ke biro gini ini ka sanano ngame do na majigi pare ngbada and then wo mun ka yemboli mo go borongo guni majigi pare ngbani then one can go be pangame go borole there is no connection that batsirani ne you see so do awere cha implicate go party ngame go borodunga irenbi duro involve korogoyo so ti do awere go poya de ko kukuhe so pangame ka boteseyo but fia ki do awere ngame futio mumoino ya mumoino go borona facilitate mumoino go pare dunduko so go pado awere ngame ke jiko kusai wadadu ke jiko kusai ke zogo ko gwa pare de fia nga kwa furafura because ko chako nga guboro inao kanga paya kwa furafura ki embulima aboro and then ododu kun ke embulima yo this is the fear so and then aborokina ngogu yo dukena chifoko ye jiongo yo ya na madunga involve rogoyo but ge participation rogoyo ngegine wadu isuga padandu kinji papa hatinando ekinji so anainongo wale ngame jini pod na manga de bar kwa mamanga go inga ko manje ngame ka accept po gudule has head of state and then naka involve rogo cho panga iye nani ku state yo and then cho panga me ti cover yani ku mangina and then go pakura kura yo ngame set up dungani rogo gugene ngame kachikuru tinika gliselimo political party so ngogu he dunga given but with the involvement ngago wa broduro go irenbi
so to do awre na manga pani pakara ha because kelimo yanduka kora then seneka duni bagbogban ha so data kina ho yando suru hedu ogwa so kuchukua mape hali ngawe setup dungani na bezi kuchukua information muna apeka mbatana ngawe ipale bea boro manjere wako yo so mwenye ya boro kuzamani ya maji pale ya maana kupanga business opportunity dungani and then also at the same time ngawe bana koroka kachikuru ika sana kamanga hachidu waka nyawe setup dungani wala mwai. Yes, we can't rule anything out. This is what it is because go initiative ngame chadu chejubayo in the first place chadu ngame chindu kuchigu gu intelligence anaja ha chadu ngame chindu ladiku inayenga ku na jangale chanandu kanduka base na jangale because yikindi gipaborole ya idongo gupangame chidu ho aburo nike no panet papaha as close by and then aburo ini gupangame giane hene dudu hene na no ne duchama ngante so inada kaizia ha kanuna ni into a far place and then chidwa wele chikinda chikupangame bahongo gudute ile ina Western Equatoria and then chidangame na jangane kashandu kanuka dun barugu bangana jangane sanga power rogoyete ga electricity yote and then some of these things neither electricity chipopanga karane so tikini danga kasidunga yote ile chidukine yembe at least and then yo kasiduni and then chikiduni igi podungani yani kuchungwa ana bihe timi podungani na adunga chipopo kupangame ayo ni saha watadu fucho ni sakodu nando kanbe gene kini kamanga has gapo own business ogwa patel so abrokina ho bihe has opportunity chipopo ngame chi undo government ya rogu pa ngame ka facilitate kupanga gamana because gupadwa dunirengo say ngame government na safa gupa marate mana ho nguge ho kay manjete iho mana ba borovun so now it came to yani gupangame I resort kuti ngatunga power gudule chidu irembi kina rogoyo futio mamanga karai maka accept gupangame iye ka manga ha and then ka involve rogoyo as a head of state gulenga gaka hanisa ko mamanga karai mudungani kango hotinite but gupana manga wadu tinaka kura and then gupabia ne rogoyo ngame the operators because tada mo categorize group ane rogoyo ngame the owner and then the ogaburunga the participants and then ogaburunga facilitators who are the co-ops and then now the operators. Now the operators do nika face the consequences ngaga. Now the opters, the facilitators or wabole ihidu na boydu nukali no nenga free. Yeah, lego ruma pere taban panamanga okurali ngara ngato pamingi wogure. Yani kachido awle beni kafucho marizana awle. Yema pressure for public opinion kema pressure for coach tokurizana bombiko bogbo ni paidu ngani tonana ni fuko na government ko lidi ha wale bombiko pamungire mshua ngame dunga borumo lose trust logo government ngako Western Equatoria uwe ngame agwa boro especially na businessmen na economy ngaka Western Equatoria ana franga batana base ko Western Equatoria bombiko ati dunga me pari duni pokikie omunene ni pepe batana ne upanga economy ngaka Sudan na ni ka dunga completely weak chima dunga weak but chinika dunga more weak chipambata japadu okule sanga ukuna traders guru Western Equatoria ogioduna mana pishimana be ya wale bodi onokoko yeno hal do mana liberale ntonzo maro dungani wala pepo dungani ngoko kwa nikaida kupanga Ministry of Finance inga ikorogwa wenenga kama investigation keno jipare gimana ne machine ne michancha to namanga singe guru Western Equatoria na jile bongaka watatu na manga singe chipaburu ito na ka tracy waindu wa mama ni kuoni then wale ani for example anafra wa kupanga bawara ganeye so gibawara gare ne apenga ngame chamanga wala chamanga tani hypothetically ngame bawara gani kamanga
So mupenga fale masia kati dungame aburalingara nokumbwa aburalingara aburalingima jengi pale unapena upangame in effect ni kama ngati pabawaraga kanya kati dungame nada kabawaraga fuchola kabawaraga fuyo kuboronikeje in impact chimangi wale chipago opinion nga bawaraga but minate bese na example ale nonga bawaraga manga chamanga bese ane furanga based on bawaraga manga what will be the consequence of such a event impact gupana manga ngame gupadwa du nga given ngame gu issue aboro anabeno gupangame gi issue nga bawara gale so bawara gane ka manga but ka pegwengale ngo pa bawara ga is still until this time wale no mini just give any example nga bawara ga ni manga gipa mangire what will be the impact of it gaining by abo mikanya ko yo mwachiri mo inga akuma aboke na government man ni maton ko zoru mana yanga chika bawaraga kinika duma kati dunga corruption maton wo kinigere yeah ma chidunga gupamine ye kutini so gupana mangame ani jingo gupanga ga bawaraga kusaya because when ini miemi nga 90% nga bawaraga honika mangate but if there is a mindset ngame aburuna njara chipopo gupanga ga bawaraga and then this is the right thing and then government na dia credit hanga ina mbakada chipa bawaraga gwa padule but manate gulenga one we ngame yes cheneka depend on do government watado irenbi nika use gipare kuchigupangame gini damage nika inani but economically damage mo ye whether you like it or not damage mo ye kurogani economy and then bengba tunga power gudule so aburonika do awale alingara upamina ino ni pemba tano alingara wa neighboring South Sudan na Uganda na Kenya na ukura bare so inika do awale extra careful look ino gumana guboroneye na den fighting ne South Sudan yo gumana do benene either fake man do wata do gini secret man so there will be extra sort of inanga care chipopo pangame kaje gumana nga gumana anyanga fake manaya so gulengo gupadwa do tin and then it's kini da wale individually bale ngame chipopo gurane ngo gurane na manga na manga gani wuli business ogwa padule of course nika pakara wale ngame munukano okay no gi mana dule nga fake mana watadu girudule nga igirule dule nga wenen so aburo ni kamba kadachione watadu aburo amba kadachione ngame bawarga naye anya wale na probably 6 months to election but there is no sign ngame mbaka datise ogwa padule so it is going to be very difficult leave alone gupanga guy na giche gadule nga fraudule tiye base as addition kutigu ogwa crisis ngogu na manga bele vurulingala tima damage the two political parties because of this ayo tijwa kuti irenbi bamuko ino gupangame jimashine nekina hane and then ima participate gupangame kayenani but yaeda kamanga nga chiduku Western Equatoria yo ogupamine no ni pe some kind of setup ngame then kasidunga chana kakula ni gulogo chakulo ni limo ayo but ino but gufia duha wele ngame chima involve dungwa bro within the government and then what do nika manga gu information nika protect her is what they are trying to ka investigate her na ka kusa gini what do nika kura but wamine ni pehere futio moino dungwa bro na dunga involve nani so ke tachiko awale otadu ke mwenyiko kini wala kini jiko kini mwenyiko he will talk kwa fura Korogangera rogo payo what is the way forward chipa mangile ka resolve ro gene nike na public trust korogo system bali so gure che kuvurube iranbi duneka nika asadaka display gu pangame gu investigation ina mwenye imanjenga more transparent and then anjengo gupaya ngame gupache mi adangaya ngade operators mina apele ogwa borona operate eja dunga victim meanwhile the beneficiaries kidunga
nga free aliyore. That is not fair inanga fair trial. So guhedu hongame minaida gupanga gi investigation ne iyo guborona participate na ini gupoino ngame jendulele this is a crime kamanga ha mugudi participate rogo mudoke zero mudoke ke charge ro no gupanga ma participate rogo inanga crime wo gudulele because chidugo buhe nika yena na inanga nika asada ko yugo pagpa trust da bachi abro lingara na irenbi ngame yes abroad kina rogo inanga rogo side nga government abro kidu rogo side nga ayo owa burungo yele emoji yo no boyednugo everyone is paying for that barakachi adunga waya then bono honika trust irenbi watadu ayo rogo paenga tunga powa gidulet. Okay, na gini message ka nifunga hapo ogwa boronga ordinary citizen ngogwa borobesa nada kaira kagera kana ka depend ku chi economy ngalinga special ogwa borona manga business. Gini message come for you. Wa chipa ka for encouragement na ka fu courage kilo ngawe ke lose go hope rogo kipa mangire ya biko padu na affect hapo nina fragi belo no kwa businessman yembe wako na prefer ngawe amia ole machine dera na test mana tekeno pangaji manane ali monongo ute so udule una plana kandu ku Uganda kandika kwa buda we ni ngoto unaboko boyura baka amen unkan kada Uganda nika gimana eki mono bunani so gini message kamfunga fu ngoto kwa burudo kule fa I kafuri comfort for you. Well, anga message Johnson nika for comfort for abroad because u crisis duvuru South Sudan anga chiyo ngame bangi saboro nika pe magic word dale metifu ina when du hongame abroad ke dunga extra careful na gini hema manga na gini hapa ma involve bomko pagudu yo ngame gu situation du awre vuru South Sudan ngame eja panga ke deal oburo yeni foronga deal kina amia kamanga ha deal kina amia kamanga do wala so pamia de kapengame mudunga very careful kaino do dune yene pogu deal le foro na ga connection ngagin he na ga participation ngagin he ogwa padule bomko enkina ngame ina ya beshi forome munuka manga gidulele and then keteke ino kupanga mumweno patch papaha and then yambo panike likitoni yambo ngarote bonko kupadwa wale ngame wakina kipamine ni pehere so irenbi mweno kupaya wale this is a very serious matter and then gupadu hongame ine dekeino ododu ini patch papaha and then no ini yo patch papa gini podu ya peka ha this is very serious bomko kupangame inagunde ka cover kupangame yani kachikurunga na more damage fuyo ya ulengo gupadu ho and then gupadu adu ho ngame gani aborona manga business ogwa padulele yes tinga very difficult ni o monka nduka faka dollar nga mona daka nduka mbeka he Uganda yo moino ngo gini hedu monka yani moino ngo gini hedu monka ino gupasi ngame ji ina dulele nga ji dollar do majorule wenenu do atado gogbane ngute moino ngo hote so I'm sure probably through organization wa UN or padulele they may have inanga ogwa machine detect fake mana ogwa padulele tikina Uganda moneka baby Uganda at a very cheap price probably less than $100 or $200 moneka BHB and then mukwing the hedge popo kupangame chi kasudunga muna deal na kasi no gwa tagiri duyo ineka keduwe na biata ineka ka contribute mana nganda jipadu dachiranene oni ngarenga chipogwa machine na detect ina fake dollar and then oni kingbenga kiye nani fulani kono and then each person no mandu ni kanu ka gasidunga mana da kanu ka faka mana kandu nani oni kindu nani himwengoro kubane kadunga non fa boro mana da ka faka mana mukiye iki check heke na yukini kupanga gimana ne fake mono do watadu nzuzu mono do den mukufaka ha ma do adunga safe in the safe side barakasi dube singa kanjara ke bihe ngamu na bihe observe ni bonjiro bihe dulere kalas mwene upare nga madunga 100% ngame kimana ne fake mana ngane te then you might be wrong bonko bangiro ne kanangara nanga
so gwen do work na gipa me no ni pehere cha cosinga more than 500 watadu 300 ka gbion gu machine na detect na nga fake dollar te himbe hekindu na ni spoke pangachi undo ogwa uri nani watadu ogwa businessmen du yembe yo na manga ina spoke pangame weni ka foka game mana kandunga ina kanbe ke ya buda ikido adunga certain issue ngame jimala dulele wolindu ka faka ima check kibe ngame fake ngane te ogwa pa dulele so chino gulane biko undo at the moment. So aboro lingara gwe best du hongame aboro nukan ka sopo bino chidu gwa eja padu na mangare ke bonjirani gonga sopo bino ya pani he population nanje kininje so mindu kan ka bigupa Rwanda yongame production ngaga organic food production ngaga ni he ma reduce so far nikala he lo monandu kan lo muni ngagu lo muni besi ngaku orange lo muni bade wogu lo muni na dumbatana tini kina boru kuti he and check it gongo te apana bodu nuko na diminish so production na gakina kusanga gaina na gakina kusai so there is only one thing me abana kuchini ngame because gupanga ana use send nga bangisa send sa monro awande kito mukuru amikita kusala mukuru awande gana mukuta kusala mukuru so ka yani gu ina nze musende ngogu na sahechi ijiwene nga timakura rogoyo so tinika dawo lekigupanga and to use fertilizers so gipare kango tinite and this is not a joking matter kana tunanga ko use fertilizers here then gani when sende kina berane but kamu use he boro we barabiata gunzo musende na sahechi ijile timakura rogoyo then you have to use fertilizers. I think ngolema sira milika disagrese na murogo bimiko para nyo ka perengo anada nga fertilizer te gani sende nga virgin sende right now anada nga fertilizer te ngoku pani nada ke ine mimia kasana chiko me ka fu chance for mfranga chiko gipanga ga ye gomi tunga he ni grogo faabo bi mbata ya pare chiduna yena egbe sakani sende kini bilisi gani environment especially wale tabangu panamanga wale nga betari nga rakina hodo wale nga completely nga virgin chemical danga rogo mbatana te aja rego yamba nga processing food le cha danga rogo te and South Sudan nga one of the countries especially parani ani nga we 80% or 90% nga wali gwana sopa na kura farani chinga completely organic nego panga me ogurani ini agwa musha go pakarpane bi pasende na bi pa soko bino antono kanyaka sagani aboro gani aboro ingara ngame aja aboro ne na tunga hefio yo le dure nga aboro UN wala aboro World Vision iyo organization international organization ne na tunga aboro tunga careful kani jinga hapeyo kinyame another ka use kalim sagani sende kama hakoro gani sende no chidule ni katuno kanu kai kwanze metro gani sende nasa kupanga me ahe na sona zanga ina ma fertilizer zanga ina ma chemical so message to ngame gani aburu nyikishi gani asokubino ka aburu yuzungo agwatunga he ne yena aburu maparaka fa aburu aware ya ana yuzunga kina kutunga he na mabini bakutusa na gani zanda he ana mtono ko nduko chiwa go hedo aware dunga the most expensive. Yes, and when ngame international community nado ko undo but ani dunga very careful gini batunga undo anaja ha beyo negini batunga go ana kana janga ha kelim sokoro gani sende ya tambaya masia so when a so sometimes there's a lot of disagreement rogupa ngaga na and minada ka pegu pale in connection kuchigupa dunga omando ni masala no magbari ni no mukuni bari hindo kwa Africa mumwene why do border force the border security ngaga gilingara dole muneka yeye na gani hengo gulinga nienga watadu ga ugu gaja has long do any ugu heke ime adunga rogoya it is accepted but gwenga zende henga tunga he is completely unacceptable okay yongo ya idanga tunga hete and this is the main thing o mweno ni pehere ngame ya idanga tunga he ngogu he inike kon munike kon he no chi change ina nga type nga soil ngogu do not that is exactly yani kinarengo dungane kango tinte but aningere nga kurupa ya ngame
tabani gusende duko no chakia, and then gusende duko fora niyo ana bieda yani fertile sende dungani doan but pai gudu ngame ani yangame wai miasono katne ka wapanga gasopo bino omando nikini debulenga ki debule kusende. What is the first thing nando kurogoyo ruzu ye no muno ruzu, and then ruzu kitaka kura mukine kiko nwa wande, and then awande kitaka kura mukine ko urugo monu ogwa hene, and then yanga da the last thing ni kando kurogoyo ngatana. So munuka dani sikupangame mumoyezugi sendera ole chipagana we watatu gana biata, then the last thing ni kando yonga inanga tana munuko bongo tana naje gana sanchi pupanga chikuru, and then omunuka mohoni. So munuko kuna ho kia gupayana manga hawotini bombiko gupangame ka ani yangame ka mundunga kininu awande mukono awande muke kimona kinu kina awande balewe munuke bira ngame ogu bambata awande monuna amina iji guwe awande mununa amia idanga wo bambatarate. You see, that is because of the use ngaga soil. So tidu abora na mongo patini ngame bambata hiyo nga rosso ikita manga rosso kusa kini wande, and then because these are different things all together, so cha affecting gupangame yani pa ida hente cha affecting hate but gupadwa wale ngame population ma expand ani ame rago belesanga farm belesa ngogu farm mine use he, and then mine de konwa he every time, mine de konwa he rogo every time, but mionunga hengame each time ngale gba wande da minikonu kina wande, and then mikita ma wande kini kina wande belewe amia idangate. So gunzo musendere tina manga but tina da inu kuna hekia ngogu nikadunga new kuchigu sendere chipoku pangati id. This is a process ngogu ena manga but wale ngame climate change madachi gani rago uruma tunaka fire kishishigu na dumbatano tina affect farming affect kuna kina homonu he aidanga bakale uruya but bakale urudwa waleyo munakamanga hawa ogwa hene cha aidangate. So tidwa wale nake no subject ngame ane dwa can use fertilizer we eda naida hawara naidanga hate. This will have to happen, and sina manga machima tunaka manga Rwanda yo because yani every time monaka sopo gira gole yani nzomu sende na gogo, you see. So tingo guhena manga na sokupa ya wale ngame wa muninu he cha sona nga kuchimwa chana sona mbatano te because nzomu gusendele matnaka diminish kago, and then kashidungame fertilizer ho niko boost he, then chikiso kupanga guhene sono kumbata of course ana trust nga fertilizer te but wale ngame kashidungame bangesa sende sandu ho bero munuka utilize every time, every 3 months you will have to use fertilizer. Lengo dungani, the same thing do that Kenya, but lengo dungani mapehere but kupacha dane educate gani abo especially kwa aborigidi agriculture kwa burunga agriculturist idwa wale cha daga go dudura awole kazaka bangire abo ke educate abo especially gani abo duzande na okay wa ipari matona kadachirani alebo likina honga fertilizer ka abo use no organic fertilizer dukina ima ino gogo pacha dan ton kan jo kan kunga kuchuale chipogipanga ga chemical fertilizer ko chidure completely nagurisa sende chini sapanga mesende na ila kina kutin. So but we stage to ani rogo ya wale pale chimi minebia ngame chadanga odu ko pishaboro no wala roko alinga. So gani stage to nga very low, although I'm not going to experience global warming but gani stage kini nga very low nego pangame gani aborigida agriculture idwa wale chigire bole cha da government invest kuchio kachitungame felani ukuma nake chipagipale kaasa da kayapi woni nyikisha bolo lingara kanyanja padu olongo kaigwa pafi onuze kibweni bimko pain one gipale amanga nake dinna biko kanambuya wale mukapanga within less than 10 years or 20 years gani sene nikajya boromo hembale wete kuchini rungo kiye kare ngo bole rungo rani nikaja barani nikale
but anyway gule ani yanga anaida kape watching la paifa aboro so please ogro ni naso popino ogro no he kona janga gidanda hene ko boro muno ne kelin so ko gani sendeya ko goni sendeya they asanda hene a chemical duro go manga ate biko chini ka gursa ga sende chini sara oringa maninu he ka haida ka prowena ngate so oni dunga very careful nani ukura haya kwa flow no jaja lakini especially kwa henga zanda he oni dunga very careful nani ko chidu na gursa sende so masi aniena 5 minutes pocket so gani program anikala ngachira nchiko gipana prali pa hanga ja pamane ko sana he neda ka sana nani ya kada sana neda ka sana nani ngame sana he we bambatanga giri message tumba ho fu governor na agwa bodu involve rogi pari na oboyidu ko rogo kanya rogo ayo wala rogo azo bokori but bambatanga giri message tumba ho fu governor fuchio biko limo ko do heavy. So miniga frafko wada gwedu ngame nera katape very clear ngame kuma commit crime and then crime, any crime is punishable, and then as a head of state kuma destroy gako own image nagu image ngaga state naga ka boro na boyedunuko. This is one thing ogwe ka kwajanga haro gubaya. So ogwa recording du hona bodunuko tabani na kukusani basasa no gwaboro na involve gakorogoyo no gwaboro na involve no boyedunuko eja pare no bodunuko sinapeleka kana ka wale ngame kodu wakanya ringili dangaga but boro ringili dangaga ha borogu boronge ni kana pro Australia and tinaka depend kuchugu investigation ya manga ha. So I'm sure cha dada tini and then tinaka kusadungwa boro kasidunga ina manga rogo honest way. So kuma manga crime there's no doubt ka except kupangame ka yena machine wo gudulere tiye ka destroy even ogwaboro dunga innocent ka destroy ge image bomb ko chena ka da wale ngame Western Equatoria dina manga fake man ni, and then anybody who is from Western Equatoria nika bilanga on duzato na manga fake man. So eja hen impact ngaga ha nika yeye but tabane wo duga ni jango paye nga ina ogwaboro dutin but gwedo adu hongame anga pa hongo gu kemi pehe minaka pe wala mina advice ko wala mina support ko wa heta kuma manga crime and then he must pay for it. And then gwedo adu hongame ka kunduni guboro he should have resigned but tabane ogwa padunga ga resignation yo chingare very rare chipo pangame kafu regbo chipo pangame imanji investigation ogwa borona involve nani and then ikimanji so kakwaida ka doa hanga honest ka frafuga ka boro ko this is the time ku ka furana boro ka pegini hena manga because anga aborona kwedu ko sogo kote aborokina hona eda kaida so aborona ke no renga so kudwa ka kuye public ka fura ka pegini henga rengo fa boro chipo pangame aburo ngare progoya ke no wori dudure ngon so gane fugane me papa ha chiyo ngame anaru ripate bar gwedu hongame aningare progoyero gane bipayo na gwa intelligence ana bien hodunduko jiparenga big anga chiyo ngame kena ko sante chi ku dunga tabane do awere chipopo pangame I blame ko. And no doubt about it, but kura broken na hodu kena rogo ukuma na ma involve rogo na moino edungani mare ngaga saying ka keri miso ko ingaraka irenbe no ngo pachi papa yate so gulengo gupamba pacha dagu edon cha dani ni na barandu and then wachata a Japani na manganga tafitisi yana wapado lele na bodunduko irenbi dudu bangile wajene na bodunduko paraksa sakasi dunga chilimi ku Western Equatoria ayo nga control ngaga but yo chak bahari ni chak bahari kena rogo gubadu na security a rogo yo wakena ga Western Equatoria so ogwa borona transporte ja hena ogwa boro irenbi mo ina patch pogi padule so gulengo guenka bora chinga kango hoya so chingba ngbachi po pangame fuchio guye ke ka fora ka pegini hedu fuga ka boro kwazo go Western Equatoria aboro inirengo na igini pana kwa da kamanga chi papa otado gini padu ho guye ke ka pehe so sisongo kukame kame pehe guye ke ka fora ka pegini rengo dutini kasidunga me kwa rogoyete ku pehe kasidunga ku rogoyo ku pehe ki peha fa boro wendo adonga kuma manga crime
na ka accept ko gudulere ni chiko and then kini ka involve kurogo yo na ka yena ni kurogo gurago ngo kwazo ga ha timo destroy good reputation nga ga ko na gwapani na manga batano gwapare no bodu ko awere ni ka mente da tini ka tutiganga highway tipo kupangame ake tiduni na fando gwavura na manga ina yanga tomboro yo gwapadure all things will ni ka link he kutini so mi adina nganga he hongo gudutini nga gudutini te bate kuma manga crime and then ngahangba ku ka furafa abro tipo pangame abro ruguchena gini padu because wo manje ja pare irenbion fura chipapa hanga gwapa abro na peka based on the level ngogwa ugulia pango gunado bare ubro kodu katina ane ku ka pegi ni pongo gudutini fu ga ka abro tipo pangame ani ruguchira na ne gini podu na man so tinungo gupado ngampe tambaya masia tambaya frono grunto ne kebirani no grani ka ne kebirani sa abangale gudorona ne birani alinga la fia garinga na prachipa pa machine ngaga zoruma yeje grogo wasene kotara yo limoga pana kikurogo yo ana sakari pa ka gira rogo yo wa prani ane ana funga conclusion te ngame chino kupamilite ne sumwa ni ka furawa go abona na laji kupamilile and as a concerned citizen when we go paidu yeki paidu ni mada paranio na burugani dingaranga sa Sudan bambiko sa uliba kumadule nga masia kwa mape froni ame mbata japadu kule chinika chibikene gani economy mbukani ha for example omubali ngawe mnanuka dukorogoli ngarawa Uganda Kenya Rogania neighboring country nike pangawe wa jabure inozo uruma uchini kitana kafu ubele limo fulani and then uwengani gania businessman gania abunaraka wisani potora yo chinikamba mufiwe ina manga business mbukeni pangawe ya kumana diye pishimana hako umana ngani te so chana frali pahaka analyze he wani pe froni ane investigation kini nangu mbatayo ani ka follow investigation ene wachini ka dachi conclusion kani dia full information ngaga wele kia ane kasaka agwa pale kangira lihe na ke panga oke gini pa tada aboro mungi he so moto gwa pale kachima ngobole ya but chikile gore ana umbu pai pegani governor nga fuchio anikasa dakapata gene menekasa dakakiwaraga roga office chipa miye yani anya sedingo kajanga fokoro chipa kipa mangile ndiko mongaba kumanga ga state monga governor ga state chipa mangile chima fuda dumwa aboro bangaya aboro na baka bangaya baka yene gini panama ngate so please kamia ka chidunga me gama aboro do pachiro na kamu bigi program ne please ana hombu papero nga muyona cyane ana mangire te binamu me papero padu mbaro pani pagi pano mangire bonko limo madoro ko ni kale na mweka fu confident na apoga maporo mazuyi muka bora wale na bakari kunengo dio ni fanyika na manga so muyongo cyane te kapranga pa bora bora kingo padu mbaro na kene gire panzuzu na manga na kanyaka sa bora shipagi pamangile so chego pana papero ukundu pachiko no kachidunga gabana manajani please anikasa dakika waraga programa kitabu kama ngente binamu anero gets sigire gore animada chijigiza gani program tamba tuni no borondu ndukwe iduma dike yo anika pra kitao kura pai ungo apa kino hada ka frali pa mangeji yo no borondu ndukwe animadu information ngaga na kuyangara pameda ka chigida froni ulibaku madule tabana kuna disagree ngame election honi kama ngate bata nidia ngame hakura na mango ya pa election nabani ngani sungo kini hawa na pasa ate but oguruni kinaho na contest rogo Facebook oguruni kinaho na contest kini hawa nada kadunga candidate rogwa libu wa rogwa constituency dunho so please tigire bonika atonane probably maybe in 1 month's time or 2 months anekasa dakatono ke yengo nono oni ngo kafranga ni kapiko boni apulani obapale ani ningo ngame gidoro leo jibo wa leaders ne ya ole ya dukia ya dunga difference ki ogo giona dumbata so chego pa anakatono kanjera ole pa but tigire bole anatuma pambarani te mada chindi sedani program tamba froni na kupapela tamba no gonia support ona pa froni dede za LTS bole duno ni oni sinzedi oni jiboni weekend tambaye
Okay, tamba and then so ana ke bule ka pika gwa panga guduti ni so bakale tamba so guli gunga gupechane ini ani he chipechane frone so ana ke bule no gukula tamba